Tang hadu bakut ke kelas step lakwit marway urnado nagam tak Al Nassr hak jilekai hak Saudi Pro League mentah kamit Persia ek Al Odot. Kata hak menit kebalai huay ya kebal asis Daw Al Amri. Bat hak menit kebal sakut artat ke kelas step hak menit kebal Safsan Poslai. Urnado la yobing sashikol ya kebal asis Daw Bro Sobek. Kum taruh tikna pahadu bakut ke jilekai pa urnado un sayo ban kerwit sendon dak hat-trick benta kemit ha ke jilekai ke Saudi Pro League Persia ek Al Odot. Kum ta tang hadu bakut ke kelas step menta urnado ke karir ke jengu ulapoi sika kendai spa asan pun riu kol. Batsa kadokol menta un sayo hadu bakut ke kelamit. Te tongen say apa jikane ke jilekai kabadang sa sausan minit bat sa kadokol urnado unang yo mentah kemit haga batang haka kelas step kata haka sausan minit ulai yo hadu arkol marwe. Kum taru ke Al Nassr kawadon jengkermen ban job lane ban penlimik Al Odot mentah kemit tang ba ompar lak bantip hadu kadnokol. Kum taru haka Saudi Pro League ladakan job sa mentah kemit kamut nagi Shif Hussein yilekai ke Al Nassr kan kur lai popon klem jing syarem watang sendru kabadon haklidu haka miji kenpon haka Saudi Pro League. Kad batang hadu bakut mentah kelas step haka nagi jilekai mentah kemit kata kemut ba urnado ulayo hadu kat arkol haka Saudi Pro League ubari top goal scorer hadu kanek klipmat kaba mentah haka ba urnado dang don jengkermen biang ban kur ke Golden Boot haka Saudi Pro League haka nek ayomilekai kaba mentaru kum datong nepej sa sausan menit sakan kol urnado udang yo kublesibot.